Laingot kinong Sweden, kibakat kahana Michaela Blum, ka Susana Elizabeth, parang Marcus Anne Henrik Blum, kila syakam bagi pulut ng Asam. Halo ke jikeno bagirapan kala Kristan ni kipan ba ketika caka. Pulut kila tu bagi ni ki laingot kilawan manisimata ka Jeseng Healing and Prayer Festival ke bala pelong daga United Churches Fellowship nahar kata Namrup District. Pulit kili thu begini ki laingot kilawan daga visa kem kitoris batkat kum ka kendon jong ka foreigners act kim la ban ajeng kran no jeng yalap akan di kejeng seng rele kendo begini bar laingot kila ajeng kran ketika Jeseng festival bat daga jeng tmuru bat pan kala kristan ki pai ba ki bawan hakate kejeng seng kat kum ki bog le yo le thu ba hadir kini jeng syakam jeng ki laingot ki pai ba ne ketika than ke bakan top ki babun ki pai ba ne ki jakarap sasha bagi babun ki di kristan ke letor cepat tanat juga pulit pada ke juga por ki pulang ke jeng duai ha ketika jaka Sweden পৰা তিনিজন ফৰেনাৰ্ছ আহিছিল তেওঁলোক একচুৱেলি তেওঁলোকৰ যি টুৰিষ্ট ভিছা সেইমতে তেওঁলোকে মিটিঙত কোনো লেকচাৰ দিব নোৱাৰে টেলিভিছন কোনো লেকচাৰ ডেলিভাৰ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তেওঁলোকে তাত গৈ সেই মিটিঙত লেকচাৰ ডেলিভাৰ কৰিছিলে যিটো কাৰণে যিটো 14 ফৰেনাৰ্ছ টেক আমাৰ যিখন আইন আছে সেইখন মতে ভাইলেশ্যন হ'ল ভাইলেশ্যন হোৱাত তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা কেছ লোৱা হৈছে বৰ্তমান তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰি আমি কোৰ্টত কৰিছোঁ